Pečat kneza Strojimira iz druge polovine 9. ili početkom 10. vijeka predstavlja najstariji materijalni dokaz o postojanju srpske države na Balkanskom poluostrvu. Izrađen je od zlata, kupastog oblika, sa alkom na vrhu, visine 1,9 cm, prečnika 1,35 cm i ukupne mase 15,46 grama. Na njegovoj prednjoj strani se nalazi dvostruki krst u krugu perli, oko koga je grčkim pismom ispisano: Bože, pomozi Strojimiru. Strojimir, koji se na pečatu spominje, identifikuje se sa istoimenim srednjim sinom kneza Vlastimira, koji se smatra tvorcem srpske države, pošto je on prvi srpski vladar na Balkanskom poluostrvu o kome ima nekih podataka. Sam pečat je za 16.000 evra kupljen 2006. godine na aukciji u Njemačkoj i danas se nalazi u sefu Istorijskog muzeja Srbije. Rosti
važnih činjenica, jedna od najvažnijih je da je u Studenici uspostavljen recimo tipik, najstariji naš, u to modernije vreme srpstva, o starom vremenu ćemo možda neki drugi put da govorimo. Zatim da je u Studenici prvi put postavljena azbuka, srpska, slovenska, kako god, azbuka, našim slovima su signirane scene i svetitelji po prvi put, i to je ostala tradicija. Na taj način se razdeljujemo od Grčke crkve, koja je bila neka vrsta patrona do toga vremena, našoj crkvi. Zatim, Studenica ima jako veze sa nečim što je verovatno najdragocenija knjiga srpskog naroda. Naravno, smatramo da je najvažnija knjiga za srpski narod Evanđelje, ali knjiga koja se zove Zakonopravilo Svetoga Save, jer je morao neke delove sigurno da o svome boravku u Studenici kao iguman da dorađuje, da dopisuje, ali premda je cela stvar započeta na Svetoj Gori, odnosno u Kareji, onom čuvenom skriptorijumu o kojem se isto tako jako malo govori. Zakonopravilo, knjiga od 800 strana, knjiga koja ima samo u nekim pomenima, nema je čak ni na pravnom fakultetu gde bi morala da se izučava na katedri za srednjovekovno pravo. Na pravi način ima samo nekoliko rečenica o njoj. A pazi, imate 800 strana, to je najobimniji zakonik toga vremena u Evropi i na istoku. Postoji nomokanon, ali on je, obimom nešto manje. Šta je bitno za Zakonopravilo ili Krmčiju, kako Rusi nazivaju ovaj dokument, koji je Sava prosledio, jedan prepis je prosledio Rusima i Rusi su, na osnovu njega krmanili
Znači, vodili svoju zemlju i crkvu do 1555. godine apsolutno, a onda i kasnije čak neki istraživači tvrde da i u današnjem pravu građanskom ruskog naroda ima jako puno citata i delova iz Zakonopravila Svetoga Save. Manastir Studenica je prava riznica srpske kulture, nauke i obrazovanja, ali i mnogo više od toga. U periodu od 1207. do 1916. godine, tada još arhimandrit, Sava je u manastiru otvorio bolnicu. Na uglačanom bloku sivo-belog radočelskog kamena uklesan je sunčani časovnik, a na fasadi crkve oštrim oruđem urezano je i 5 crteža. To su najstariji tehnički crteži u srpskoj srednjovekovnoj arhitekturi. Na severnoj strani ispod kubeta sačuvala su se olovna okna, perforirana i ukrašena predstavama životinja sa ispunom od raznobojnog stakla. Na freskama u Studenici sačuvana je vizantijska plava, boja koja se dobijala iz kamena lapis lazulija, dobavljanog iz današnjeg Afganistana, a koja je plaćana po ceni zlata. Godine 1986. UNESCO je manastir Studenicu uvrstio u listu svetske kulturne baštine. Uz samu crkvu u okviru manastirskog zdanja bio je podignut pirk za odbranu, a pored crkve su mnoge manastirske zgrade koje su u naletu vekova i muslimanskih osvajača potpuno porušene, a njihovi ostaci pronađeni su tokom arheoloških istraživanja. Prema žitiju Stefana Nemanje, koji je pisao Sveti Sava Nemanjić, potonji Sveti Sava, crkva Svetog Nikole je prva koju je Nemanja podigao. Dok po drugom sinu Nemanjinom Stefanu Prvovenčanom i Domentijanu njeno mesto zauzima crkva Presvete Bogorodice u neposrednoj blizini. Ne zna se tačno vreme podizanja ove značajne crkve, ali se pretpostavlja da je izgrađena u razdoblju od 1158. do 1168. godine, odnosno između Nemanjinog sastanka sa vizantijskim carem Manojlom u Nišu, kada je dobio oblast Dubočice i time stekao izvesnu samostalnost iz vremena sukoba sa braćem.